Hello missing rekam apa yang kamu sedang merakol milih forest YouTube channel sopa. So guys kapan dulu sangol lu bay, mosin dulu akhir baru kan apa mana sangolum. Rok missing rekam teg diri kan gua mau blog video bikin kumana mah semi masa dulu mau ke asin doing atjoko lebih pe rok nito sim tala bay. So guys nolo melangai dupa Rahul milih forex be tani de yokang gune na sikang gune video kabek to kumang blog video kabek to kumang explaining o nolom semobelum ngomane ajoko tadi saya molangam malaim ajoko mane problem igam laim nuluk korbo blog video bilang kuma dunga kui rok ngosim ko kan nuluk kalau per regular daily blog video ngam entertainment video ngam short video ngam nuluk bipam naim try ye rok nuluhin ngam agoto ko support daga ji ade ngapa apung support nangka rok kai apung yirman la soman lai rok nito majoko tandek bolai Susang asinang biyoka Susang asinang biyoka Asina yang agomam lasir mayoka Yayo toraboti bludagay Mepol dulaya Sedeng amoso Yampoi suyeso Roes yeso me pola somalai kaza Gimura sar du mone alili ganga du mone kombonga pun du mone soyu besingkap du mone kukung langona missing rekam gua mana nolom daily mana blog video ngam bilik rak empike kulango time pangkumang aro duty dum hindu e pogo mo okolo duji aro ko duty me rakji actually mo dum Bangalore okai Murges pali amko se mo azona sindum rok azon logo dum pola dum rok airu mo nulung mo nitongon tongge lang mo YouTube do bilila biye lang mo time pangkumang aire pangkumang adem bilang nulung mo video bilamang rok singok regularly siro hok video dito na try ye missing rekam kapa agodom support agre missing rekam support la tutai missing rekam roy missing rekam turiar ye